Alaji Mamintio. Asama me bakan. Wo mu say enhyedanya magazine asem. Nanso magazine yankremofo we form 75%. Sa magazine. Okay. Yan school. Me am gina ha ya fami masakremo enobia anime. Okay. Me ye break and crotch lining. Oh, okay. We started in 1979. Men kwala omo ye masters, omo ye 52. What you say? On kwala omo ye masters ah. Omo edi ma manfo omo ye 52. I see. Na ade bi koso Ghana ha. Na emmom efankremofo ho. Na minim say wo kofia asante we mitie o sabi ba nyina mitie o. Adwo mitie o ene the professor no kan nyina metuma kan nyina echi. That's it. Na the tiem say ye maka no ena me pesa me ka ho asem kakra. Be se mfie amiensa na maka kro no eye 195 million. Okay. Whole Ghana city. Okay. Ena afa COVID-19 ba ya chi no omodi GN 400 million. Wow. So how many percent? More than 100%. More than 100%. About 250%. So afa nansan omoya crooks. Aye. Nansan baka say said yesika isi kwan de wan we ya maka kwan be 1 billion. Hey. Wa obi anka ho. Aye. Na omo ma so prekopa say wo be kwa maka di so tua 750 million. Hey. What the actual percent no aja ko fi from 120 to 400 to 750 million. Hey. What the actual magazine ha for the aye. Ipa sign na wo Ghana ha ebetumi akosa amaka yi. Enti ya organize ye nipa nearly 500,000 and ya organize. Wow. Na ma pe wa fra wa me ya me nyawo kafra na me te se na wa banam se kai afa ma han ka na madu ha yi wa kafra enti ade e ma hu ne se ya wura akofo ado wonim bi wo se won wonya kremo nti wo de hande ama ba omuya na nkon fo se mo hwanye we de mo amukro mpete de odi mu na mo amukro mpete sa me kama obi ya bati wo se wa ye tie pa Ghana se o mo ma ti so ha ya ni pa 500 no ye nyina be ko ye be tuatia won